Znate li da u Rusiji postoje mesta koja nećete naći ni na jednoj mapi? Mesta toliko opasna da je vojska decenijama zabranjivala pristup, ali ne zbog neprijatelja. Planinari su tamo nestajali bez traga. Lovci su se vraćali osedeli preko noći. Kosmonauti su slali poruke koje nikada nisu stigle u javnost. Nauka za neka od njih sada nudi odgovore, ali za druga odgovor ne postoji. A upravo tu priča postaje najopasnija. Ali pre nego što pređemo na činjenice, postoji detalj koji menja sve. Beskrajna prostranstva Rusije, od ledenog Sibira do mračnih šuma Urala, oduvek su bila pozornica za događaje koji prkose logici. Dok se svet bavi onim što vidimo i razumemo, u dubinama najveće zemlje sveta, kao da se odigravaju drame iz neke druge dimenzije. Ovo nisu samo priče za laku noć, ovo su slučajevi koje su istraživale vlasti, o kojima su svedočili obučeni profesionalci i koji su iza sebe ostavili gomilu pitanja. Pitanja koja čak i danas zvuče kao upozorenje. A najjeziviji deo, ono što je poznato, nije ni pola onoga što je skriveno. Naša prva priča vodi nas u zaleđeno srce planine Ural, na mesto koje lokalni mansi narod zove planina mrtvih. U februaru 1959. godine 9 iskusnih planinara koje je predvodio Igor Djatlov krenulo je u ekspediciju života. Nikada se nisu vratili. Kada su spasioci konačno stigli do njihovog kampa, zatekli su scenu koju ni danas niko ne ume da objasni. Šator je bio pocepan, ali ne spolja, već iznutra. Nešto je očigledno nateralo prestravljene planinare da u panici iseku sebi put napolje, pravo u smrtonosnu hladnoću od -30 stepeni. I onda detalj koji danas najviše plaši istražitelje. Prva tela pronađena su blizu kampa, bosa i samo u donjem vešu. Ostali su nađeni u položajima koji su sugerisali da su očajnički pokušavali da se vrate nazad, ali pravi šok je tek usledio. 2 meseca kasnije sneg je otkrio i preostala 4 tela. Njihove povrede su ono što je ovu priču pretvorilo u legendu. Ljudmila Dubinina je pronađena bez jezika i očiju. Nikolaj Tibo imao je smrskanu lobanju, a drugi su imali polomljena rebra, ali bez ikakvih spoljnih povreda. Forenzičari su rekli da su povrede bile toliko jake kao da ih je udario automobil pri velikoj brzini. Ali ako je to bila lavina, zašto niko nije pokušao da se vrati u šator? To bi bilo jedino mesto koje bi ih moglo zaštititi. Decenijama su kružile razne teorije, od napada lokalnog plemena preko tajnih vojnih testova do susreta sa nečim vanzemaljskim. Misteriju je probudio i pronalazak tragova radijacije na odeći nekih žrtava. Slučaj je brzo zatvoren pod zvaničnim objašnjenjem neodoljiva prirodna sila. Pa šta kaže moderna nauka? A šta je sa jezivim detaljima? Za nestale oči i jezik Ljudmile Dubinine, za koje se je dugo verovalo da su paranormalni detalji, danas se smatra da su posledica prirodnog raspadanja i divljih životinja, s obzirom na to da su tela mesecima ležala u divljini. Tragovi radijacije na odeći bili su niskog nivoa i verovatno potiču od ranijeg posla nekih od planinara, koji su imali kontakt sa radioaktivnim materijalima. Studija iz 2021. godine nudila je naučno objašnjenje, ali ne odgovore na sve. I upravo te praznine bude osjećaj da priča ima drugi sloj.
studija je podržala teoriju o retkoj vrsti lavine, takozvanoj lavini ploča. Takva lavina je mogla da udari u šator, nanese teške unutrašnje povrede, bez spoljnih tragova i natera preživele na paničan beg u ledenu smrt. Ipak, mnogi se i danas pitaju da li lavina može u potpunosti da objasni zašto su iskusni planinari pobegli iz jedinog zaklona, umjesto da pokušaju da ga iskopaju. Pitanje ostaje otvoreno. Sa zaleđenih planina prelazimo dublje u divljinu, u srce Sibira, mesto gde, prema lokalnim legendama, čak ni zemlja ne spava mirno. A ono što je zakopano ispod nje možda nikada nije ni trebalo da bude pronađeno. U zabačenoj Jakutiji, jednom od najhladnijih mesta na planeti, krije se misterija kao iz naučne fantastike. Važno je odmah reći na početku, ovo je priča iz domena folklora i legendi, za koju ne postoje čvrsti naučni dokazi. Vekovima, lokalni nomadi iz plemena Evenka prenose priče o mestu koje zovu Doline smrti. Oni govore o džinovskim metalnim kotlovima koji vire iz zaleđene zemlje. Legenda kaže da su napravljeni od nepoznatog crvenkastog metala, toliko čvrstog da ga je nemoguće oštetiti. Priča se da je unutar njih toplo čak i tokom najgorih zima. Lovci koji bi prenoćili u njihovoj blizini kasnije bi obolevali od misteriozne bolesti, gubili bi kosu, zube i na kraju umrli. Zvuči kao legenda, ali simptomi u potpunosti odgovaraju trovanju radijacijom. Jedan od retkih zapisa čija se autentičnost osporava potiče od istraživača Mihajla Koreckog, koji je tvrdio da je posjetio dolinu 3 puta između 1933. i 1947. godine i video 7 takvih kotlova. Njegov zapis je osporavan, ali niko nikada nije dokazao da je lagao. Teoretičari zavere idu i korak dalje, pa ove legendarne kotlove povezuju sa 3 ogromne eksplozije koje su potresle Sibir. Sa Tunguskom 1908. na reci Čulim 1984. i Vitimskom 2002. godine. Sve 3 su imale snagu nuklearnih bombi, ali nisu ostavile krater. Šta ako su kotlovi drevni odbrambeni sistem koji uništava pretnje iz svemira? Naravno, ovo je samo teorija zavere. Zvanična nauka za sve 3 eksplozije ima daleko jednostavnije objašnjenje. Meteori koji su eksplodirali visoko u atmosferi. Do danas nijedna zvanična ekspedicija nije potvrdila postojanje kotlova. Da li je Dolina smrti samo mit nastao u surovoj divljini ili Sibir zaista krije tajnu tehnologiju, tihu i smrtonosnu, duboko ispod leda? Ali šta ako najveće ruske tajne nisu zakopane ispod zemlje, već lebde stotinama kilometara iznad naših glava? Jer najneverovatnije priče možda su se odigrale u tišini kosmosa. U jeku hladnog rata svemirska trka je bila i borba za imidž. Svaki uspeh se slavio, a svaki neuspeh ili čudan događaj postajao je državna tajna. Dok su Amerikanci imali projekat Plava knjiga, Sovjetski savez je imao program Setka, u prevodu mreža, zadužen za proučavanje neobičnih fenomena. Jedan od najpoznatijih svedoka je heroj Sovjetskog saveza, kosmonaut Vladimir Kovoljonak. On je 5. maja 1981. godine sa stanice Saljut-6 posmatrao eliptični objekat koji je pratio stanicu. Prema njegovim rečima, objekat je pulsirao, a zatim se podelio na 2 dela i eksplodirao u obliku zlatnog dima. Još jedan čuveni slučaj dogodio se na svemirskoj stanici Mir, kada su kosmonauti prijavili da su vidjeli anđele, bića sa krilima i svetlosnim oreolima. Iako su ovi izveštaji stvarni,
Psiholozi veruju da se radilo o halucinacijama izazvanim umorom, stresom i kosmičkim zračenjem u drugim misijama. Ipak, najbizarnija priča od svih je o navodnom izveštaju KGB-a o obaranju NLO-a u Sibiru, nakon čega su vanzemaljci pretvorili 23 vojnika u kamen. Zvuči neverovatno, to je zato što verovatno i jeste. Danas se ova priča smatra dobro poznatom prevarom i urbanom legendom, iako je činjenica da se pominje u deklasifikovanim arhivama CIA dala je krila teoretičarima zavere. Priča je prevara, ali ostaje pitanje kako je završila u CIA arhivi. Iako je program Setka većinu viđenja objasnio kao delove rakete ili prirodne fenomene, mali procenat je ostao nerazjašnjen. Šta su sovjetski heroji videli u tami svemira? Odgovori možda i dalje kruže negde gore u beskrajnoj tišini. Planina mrtvih, zakopani kotlovi u Sibiru i anđeli u orbiti. Svaka od ovih priča više postavlja pitanja nego što daje odgovore. One nas podsjećaju da, uprkos svoj našoj tehnologiji, i dalje postoje misterije koje golicaju maštu. Šta vi mislite? Da li su ovo samo legende i preuveličane priče? Ili Rusija zaista krije tajne koje prkose logici? Koja od ovih misterija vam budi jezu? Podelite svoje mišljenje i teorije u komentarima. Ako vas fasciniraju neobjašnjive misterije, ne zaboravite da se prijavite na kanal i uključite zvonce, da ne propustite sljedeću epizodu. Hvala na gledanju, a do sljedeće priče, pozdrav!